Magwena molapo Joyce wa botsisha bo reki Molapo Joyce Moramadi o re go dula ka geno wa ba le bana le bana bao ba gago ba le bana ditlogolo tšela tša gago le tšona tša ba le bana le sa le kae ka gaboleng nke ke food chain ba sa le gana kore ke tlhapiane go mogekolo ke ka ga gagwe o bile le ngwana a ba le bana ke mokana ngwane kgwe wa motlogolo wa mogekolo a ba le bana gomme wene o sa le ka mogagago o ne le ditlogolo khukhu ya khona a re thomeng ka poto ene ke ile ja Soweto pele re ya a re boleleng ka poto who's going to cook a ba tlelwa pe and then a re ya pele who's going to buy the grocery malapa a lekana ka gongwe batho ba lebane go gongwe motho ke ngwana a noši ifo ba dumelela iri ya sowe mara a le bane wa bona nyakang ditene mo magaeng go nape go patedišwana ditšhelete ba bitsane ba dišitše gugitsila ba ba ka re dp ba re family house ba sa lekane ka mogare ga yona a o ne gore go tlile go be le setlogolo khukhu mokgwa Soweto ke Soweto ke social media ke Tembisa di RDP batho ba lala kae ba mara ke rotsa no ba ka raziki ba ka ra fridge ba di tlhakanana ka mo ke mokana ba fela ba rena rule le polase ba fela ba ra sogana le ba re wena o sepolo mshala lape ke moshala lapeng ba mo a se magweng mo kgwe mo ke mo gae nteshi re swere go ba moshala lapeng ba nka mo shuno ba re ba shala ba raro bjalo mo ke mogekolo bile le ngwana a gagwe a ba le ngwana a gagwe a ba le ngwana ke mokana ngwane le ena ba le ngwana gore ke 5th generation so mogekolo a re sa mmala ke moka morwedi ya gagwe shubile le ngwana a ga ba le ngwana gore ba go bolla dikoma ba loga ba phasa le matric ba fo ba gana ka kwa matric tso gore o fihle ke 12 years mengwaga me ka a bona di-page ya ba di kopanya le gore a go berekwe metente e ka ba gela 3 room go gong a sepela a tsena kwa thuše go sepela le ena a sepele letlhagana sa gage le ba la reka 8 kg tše pedi bathong e tla bjang tabe ya go tlaetšana ra go tlaetšana nka fela ba re malome a se ka felo ke mošala lapeng o šala bjang lapeng o šala bjang gape ganyana re bolele o tlo tlhatlega ka poto efe mo le sospana go lelekana e gona to be honest ene a roge motho mokhwe go dula ka magoro a se go tswana ela o tšaka se le o tšaka se tše re tle re etelana ka katareng ke matlo rekang dijo wa ile o ne mijene la bereka o ba breadwinner e serious nkana ba hloya mosadi ya gago nka ba hloya le bana ba gago nkana tšhapi tša bana tša digrant ba dingakeng tša go foša mosadi ka meleko ba tlo o ribega le puku tša bana ba gago talent sheet bana batho ga ba tswe ka mo ga bona ora ba sa emetse lenyalo ile ba magolo khukhu ka sa ka gabo anya ke se wa maramago tsa keng ke nana ro shejo bori ga go dutša gore motho o nagana ro sontse ra tswe ka lapeng ga nyetse go ba a go ne ntwa ka lenyalo a bona go no 40 o tlo o bua kwa teneng tša gago wa tla ba hlabisha a go rone le 40 ke ntši motho a go bona ra buša gore magwa tswa ka 18 wa mara na 25 man motho ya go bone kua mekhukhung ya gago e o tlo go bo o dula ka tšela go ke a go nyala gore aowa gae ke kua ke ri kwa thoko tšelaga batho ba go amagela magaji ba kwa se nna moe ke fo ya gore bophelo bo be gabotse gore tlhotswa ka gae o nyetse ke story sa ga kae ba bantši gane mogae ke re moleng o ditše ka ga bona go a dumela go ra re isa ba dumela gomme ba tlhatlamišitše o pšhatlapšhatla gape ya lapiša ke ga kwa ma a re boleleng ka poto le grocery re facing reality le mogeko la pay for teno a saete a le lekane ke sakana la dinamone le ba re thogotogo ka letšatši ka le teng la hlaya la lehlaela le reka mabedi nkana le fo ja namone o tsene mokotlo mogolo wa dinamone re santse gore tie round tše 4 lena ke 1
o tse thakala mosadi ya o ka fana la kere a o tlo belega kere nka re wa go gaya au yo le le fetse le marala re thibela pege tša o di bona a dinyake ke go ka mma go tla jwang go feditse go khukhu motlo setlogo le khukhu ka lapeng ka a re nakeng ditena re botšaneng dinnete ka re mošala lapeng ke setlotlwane sa go phela ebile ena ana di-feelings swantse re a be busy a o pala le ko go fasa o nyala le lata ka baka la gore ba go ditela fasa bang ka re bile botsebotse o swantse ka tološa le dikamera ba ka tsile ba rata mosadi ya gago they will never ke re chata bana grant itlo ba tlo ya dingake ba foša mosadi ya go ka meleko ngwana batho a te tswela ga bo go tsa tso re tlo hlakisha tlekana le ena go ratile ya go ratile a tla ka gore nkana gore ke a tswa lo nko o busha ke ba dimo ro ya kae a dilo tshintshi ya di ka a di ka matsogong a rena mara ke nagana ra ka fotsa ba le mo le jula go fela o boa ka thoko ekwe o etela ga ge tlo fela o ba etela ba ikamela eno ba khotse ba ngamela ne kana a ke re ke 400 mangale a ke se ma ai man a ke re child e fokotsa ke di airtime tse re rekang kana re sa nape re tseba gore ke bokae however it's 400 something I know so ke mkana shiba kwe mkhekolo gola ya pay ya kere ye o gola ya bananyana ba a boka o tsa mare le ka ngwana ka o te mosaji o ne bana le bona bana ba ba le bana ke nkana e mo lena ngwana ena go ba le bana ke go di social grant je jintsi ga nga gore ba re a re 2 re ke paketa ke me fa re ke paketa re ba ri bulk ba re ke go be mo a ba dire so ke mo go thoma go di achacha go tsena ka gara ile ja jo toropo ba le bele tsena malome yo mošala lapeng gore a support everyone ena ba ya thobala like what the hell aba mmiti ai man ke abuse ya go ba bitša ba ya kae a kra ba gore le khono ngwana e re o ria o tsore go ima o no fo bana shetse le ka ile ba go fonela o le kgatha masogana ba mamangwe a shoko ena o tsolo ro shoka ke nkara seng go imisha motho go tja matse tla te tshwere sepaina le khota ka ba le shoka se mogotsi ya motho o ga kanegi breadwinner ai protein ke boloi se keme man no eno go tsi ba go riela tjantsa gore ngwana mafelelo we can't no matter how much we love each other we can't stay under one roof a ke imaso it is my family ke go a hloka o santse no thoma lapana la a hloka la palaka ngwana go sha ima ba gaga it is her family or his family ba hloka la palaka ga ke e go ne certain age wa bona gore man I must leave 30 you can be 50 you can be 50 ka kwa gae o bona gore o tlo laola ngwana mafelelo o bona gore le pot a bo lo re go tse ene mmago le ba go tshutirile maga tjago o la o mmitse ka leina mo pela ga bana ba gagwe wa tela Matalan wa tela tata go se mama wa telela jwalo ene ba tlo maka tja gore mara ba imana ko mang ba tshwantse ba hlaka gae mphirfira ba tshwantse ba balala nengwene ka WhatsApp ga ka magoro a se go tswana we still love each other I must just find my mukukwa triangle that other side and the other sibling ai ka kwa thuko tjela ntene tjetse le re go petseng go aga re tlo etela rara wa tšhala ma go tse fa jana fela re tla kopana le monga tsoga a imetša batho a we no ba imetša batho ke nka go tla mkurukuru wa Christmas the breadwinner mošala lapeng must buy everyone diaparo tša Christmas a sa rekela motho ke ntho go ba ka rekela kala kwa te ba re go rata bana kana batho ba ibile ba ne botata go bona nkana mara breadwinner ena must die breadwinner wa khoma I pray for the breadwinner mna all my prayers ba tlhaka ba sotla go tjelo re bile ke ngwana a so be le maitemogela a di finance o sa dithuta o sa le ka go bya maoto a mabedi o okay ke a save e ke ria jwang and o na le dream car it is his money dream life
a ke re dream ka tsena ka mara dream life ke mokana bana ba ipshatlepshatle nkgapela go pampers nkgapela go mask nkgapela wena o tsore o motswedi jwang ga wa imiša motho ka hle gore mola go le gana go le ka bopšhatlepšhatle go le kana mokgo wa gago le ena a ime a ke riba le o tlo o thomo kgwetšao o ka se mmelega ke a go botse ba ilo mmereka ka 350 tšene o tlo ya kua gore o iša tšhalete tša go hlokomela ngwana a ka phela nka go patela rena re ne thata yo terminate le bapedi ba kgona ka kudi ya go terminate rena dikgaetšedi re santse re ditukiše ka moteng ka mokhwe batho ba le ba re imiša gore šale wona morago re ba tsware re ba bee mokhwe aowa le tlogele bana ba bolena re tlogele bana ba kgwa borena mara ka re letsa bona ka direto a ba barela ba re ke mošala lapeng e le sephetho sa batswadi ba rena ke tshepa gore ba ka nkemela gore ke kgobokanye ke re taratanyana mola ke re sehlahlanyana ntene ke te ke tsebe go sepela bathong tata ra re šala